phang prem jung jia parum Jesus Christ kolong to la kabut na ka himan jung blay ka hajan kada ka tum ka gospel jung Matius kunju open ke mau ini kala kabut na ka himan jung blay ka hajan apeng jung ke jia parum Jesus Christ apeng ke jia parum Jesus Christ ulapan pe igi pamala ulapan yai igi badko ulapan kher igi bapang ulapan empat yung last verse bolaya ulapan empat yung last verse bolaya Kimau hangni por kunju kibubun na preng dijiu kibawan shabat Jerusalem kadai hang por jok kaniam jok jinglai kadai hang por jok kaniam jok jinglai bagai niam jok jinglai kadai kamara khe deki jiu shisin jisam hapo Israel banunta kadai katayo nitu epi hapo Israel kadai katayo to kidan shibun kici pun khe ko joki kadai ka sni kini ki Kristan kibagai hau Yesu kibadan Israel batui ki jaka ri khasi jantiar kunju hosana yo pon jong David lani ha koi ki jien jong long lag khu ya ba bo wan na ki ten jong try hosana ha ki ma jong tabe lani yoro yo ba bo wan ha ki ten jong try kata le ki bri ki lani ha ki sni ko mun chwa Hagani tayo kung ikot kita tayo ko khadu jong Jesus Christ. Kadai tayo ko kerpang shisha yang kejim judi Kristan. Kadai tayo ko kerpang shisha yang kejim juma ko joki. Balai long tayo ko kerpang kada long mana Jesus Christ um shimaya kamnan dong kejim prem. Lada Jesus Christ um shimaya kamnan dong kejim pemai hoy. Lada Jesus Christ um shimaya alam kejim na kamnan dong kada kejim kemen. Lada Jesus Christ um shimaya alam kejim na usaitan jingala jok na yo thei. Lada Jesus Christ um shimaya alam kejim na mga bini yak ku kita ki bri ki bang dong kejim tip yo boleh. Maka dah boleh tayo ko kerpang ye Kristan. Kadai tayo ko kerpang yang apa bi makin mau yo traj yo Jesus Christ. Makin mau yo traj yo Jesus Christ. Oi om yang sajisian kadai tayo ko try wan rong sa Jerusalem. Dan lain jinjar ko pa bansat naga gospel ju Matius ko nang ba arbuay membaw try wan rong sa Jerusalem kun nonjot. Dan lain jinjar ko sutunan panyadho Bagi badai kunju hadi ko po kijingkai kibanyarap ila pi bin suku hadi jinga dai kijunga ko pi ber prosesu ha ko ikun kre ya dono temen sim kijunga ko joki bagi mani yo try Jesus wala ya wala tempat wala mipat bagi kin mau yo Jesus Christ wala syaya halo jo dipna halo lum kalri bagi mau yo Jesus wala rum cha Jerusalem om shu komuta wala sharem henrek kumudong job Ulah berbikin malu Jisu, ulah kio halajon kaya mensyong halajon kaya, berbikin malu Jisu ketika tayo berkembang yang berbi, orang kuat pemilik hari tayo tersiyo, yang dijemput kat dijawab jobi berkendak dia, dekat tayo kebutuhan ulah syaitan, bangpa berkat ketika tayo, lalu kasih Monday, kasih Tuesday, Wednesday, bakunjo hado kasih Thursday dan kasih kong hado si thodi hado si sajan, dari hado si kong cerita tayo bersan kunjo, aku akan kendak dia kecil berkat. Sebab Tuhan Yesus berkeli lagi balai bu Yesus ya Allah juga dipna balai ini mau Tuhan Yesus Allah juga dipna balai ini mau Tuhan akan syak yang jisyak iben balai mau Tuhan akan syak yang jisyak pentil balai akan syak yang ada akan siap syak balai akan syak yang disum balai akan syak yang lain lagi prepan sak yang kijak itu balai bu Tuhan akan syak yang lagi baru kita dari jikli ko kuat kli lagi hapo jom ni ketayo ko kita kali ketayo ko kapang ni Kristan nama ketayo ketayo ko penkema yang berarti bu try ulayo berbipat no na kejia ko na say kran berpila syutiyo hawo say sam ya ketayo jom blay bagpet when you eat ya kejing kodol so kejing mipat jom try jom Jesus Christ na kejia na kejing mipat jom kani ketayo Next time kan jalan yang dijemput kat kejongan joki. Kan dia kata yo kunjung kawan penkelai na bepi sesisin. Kan dia kata yo kawan penkelai dijemput kat kejongan joki. Kan dia kata yo menyelam kemai dijemput kat kejongan joki sesisin. Bakum ki Kristan, kita make yo Kristus Yesus. We don't kebenta hari jadi kejongan joki. Kini ki prabangai hari por berbincang. Walau lagi lalong kita kawan jadi jiget Kristan, kita make yo Jesus Christ. Kumulong penem joki. Oh, kini di jiu betul bijing fok Matius. Kaya wan makin mau yang diam jadi jimat Jesus Kristus. Baru kaya wan
จะจริงไหมย้อนสุดยทั่วย้อนสุดยทั่วหากจริงทอดมาจมูกไม่มายทั่วจะบังกับจวนรุ่งกับจงยิสุเชจรูซาเล็มกุมลงจอบองโดนนับเดินจงกี้กับวันนี้นั่งรู้เช่นนี้กันเนียมจงจริงไหมวันยอีวันนี้กันดูยาวลาสโรสกับยิสุเราจะเปิดเป็นมิปันkiwan banyo i babani kendo yo ni Lazarus ko Jesu ula da tumipan kikwa banyo i higala kijo kikman kikwa bani kendo yo ni Lazarus na magale small ko Jesu ula tumipan yo da ya kuliya kendo ka khaar ka shidi kali mo ka gospel jong Johannes kendo ka khaar na khat ka khat nyo mo ni na magata ba ubala jonne madu ula ya pa bato ula ya pa bawa khat yo Lazarus na jinta bato pemimpat yo lagi banyak kaumat hangin ni tu Yohanes wong ma kita kita baro kilawan kila ya plan ni kila ya tu ciki putri baro oh Lazarus ya pemimpat lagi cia Jesu pemimpat yo lagi cia ini ki break lawan syagre kanyam jo bijingan hakani ka teo ka khadu jo Jesu ka dei ko daw kiwan man yo i yo Lazarus bagi khamat ke joki la ko skem chu ya ke jiye ke joki bodai shall cry ubal pemimpat ya Lazarus na ke jiya dei man da daw man Jesu la room she Jerusalem kita la experience na kita mat yo Jesu ka jiye ke joki kita la share yo Jesu kita la beri kendo yo Jesu kita perta yo long la terku yo daw wan na ke den yo cry Hosanna ya go David Hosanna again hadi bahajro kame ke pertama bawa how Jesus will go to Jerusalem kau sosi kau kuat bani tu ipi kelong kau sosi kau kuat bani tu ipi kelong how sim Jesus uanrung she Jerusalem kumunong jo ki pai hak baro kene priam yo kumuta sim membagi ong ya kene kincin Hosanna hadi bahajro kame Hosanna yang kul David, membagi orang yang kul David, tiap priam ni Jesu bolong sim, ulang kul sim jom David. Hendak yang susi kelong kan, kipai mak kena priam ni baru, kikena kena priam ni baru, hendak yang susi kelong. Kita kinong yalam diam jadi jiu, kirang baalim do, kinong tho, baru kiberan kinong yalam diam jadi jiu kiberan apa jangan tempul. Kim sim laya. Pendan berom yang usia Jesu no rum she Jerusalem kumojo. Kajik kemen kalong bagi pai bak dia roh yang Jesu. Kene ko sosi kalong. Ba kini kinong yalam niam jadi jiu. Kim shin na idan mata ban roh yang Jesu Kristus. Abi pai che moi galian pat ju jiu kinong Jesu. Anda ba ki pai bak baro kile perta men bala sakna na yang Jesu Kristus. Dei ramak den do dei kinong tho. Dei kinong yalam niam jadi jiu. Dia akan shit yang pai dalam perta sana ya Jesu. Membau rum she Jerusalem kumnong job kim sila aktir shi tiru banero yo tra Jesu. Henry memba ban sana ya Jesus. Dei maki kiwe kun shot. Dei maki kiwe eyeball. Dei maki kiwe eye seal. Dei maki kiwe kun shit yang pai dalam sana ya Jesus. Jadi woi na jingkai kalau kau bersiul na kene gospel ju matches kalau baat woi kalau baat kejingkai ini kum kinong yalam semua kejingkai yang ini kum kinong yalam hape katayo kejingkul krek jawab jogi ya kejinyak kejingta kejingipat kejong Kristus Yesus kejingkai ni kong yalam pi kinong kum kinong yalam kalau haswa bagi pai ba kin yaro yung Jesu rum sa Jerusalem kum musir Kade yang berpi kinong yalam baniro. Kade yang berpi kinong yalam baniro. Kalau lo susi kinong yalam yang jadi jiu, kimsel baniro yang Jesu, Henry ki kloy banyak, pensiun ki pepa sangat nayo. Baik yang kinong yalam. Kibom dan beta baniro yang Jesus Christ. Henry juga dan beta sangat nayo Jesus Christ di kita bijongi. Baik yang kinong yalam ke hukum kita. Tara kami kata yo kalau bila pun krek yang ada syarni ke jim syakri, lagi ke jim mani utrai, hari yang si Good Friday. Ngapa banyak wear kinong yalam jo kawan kawan. Tungin long kinramba bagi kinong yalam kiba yero yo Kristus Yesus. Hasywa bagi pai bakin wan ban yero yo Kristus Yesus. Kede yang bibi ban ya chakmat.
Kada yang beri pi ban sama aku abang dah ni kincir. Aku abang dah ni kincir ini di rumah kinu ngelam jom abang ni. Wanu miro yo krusi sultan na kisintor ke jonga bu joki. Mo jisu wong. Maisi ya kini di brio di bawah nak mat jonga. Tak na kisintor ke joki. Ada ke dono joki ke jonga. Ke dono joki ke jonga no. Kim shim yalam ni ki pai ba. Baniro yo brai da dono ke kunsin ke joki. Henry di alam yang buat penban berki penban warna yang gay kemudian kemudian jomlah kecil tu cuma yang benar begini kumpi para nong yang aman beri ngepor kemudian kalau haswa bagi pai haswa bikiran giwe bagi para nong haswa giwe bagi lopi haswa giwe bagi sama dia kemudian kenjam semua menyuruh itu najisu bagi nong sana yang sih debit ulayak ubaratet Ayah beri orang balami pada kumju. Haswa bagi bagi dong. Tumang beri nyashma. Ngelong kenusa nak entah bijoki. Ngelong kenusa nak entah bijoki. Walong kum kinong ilam niam juga jiu. Kiba kenderan dari banyero yo blay. Hendak kiba terrahmat dan salat na yo suam jisu. Wanong long kum kinong ilam niam juga jiu kipor kiba mencuah. Kadang dia kecil kecil kebeningkong kejingkai kebeningkong yo. Negeri gospel jimacis kenong baat we. Kebenaran good. Hari ini Jesus ada berum coba Jerusalem kum nom coba. Dono reng joki kelas siano. Ya kita kicain ki joki. Kedai yang long bi kedai ki sama kedai ki berit. Hawa kita wan coba kita jaga coba jing mani. Hawa kita room coba balai ka Jesus ada nomba kau koi. Kenapa kau kerenjing kau dan apa juga. Jadi kau jing sisa kau beri nomba. Kalau penjagaan ya kan, hendak yang malam room Jesus cepat cuma dengan nomba, bercepat cuma temple cuma dengan nomba. Kalau Jesus siapa orang, banyak dari temple tunjuk orang ke temple cuma main, kalau penjagaan ada lagi drill, kita nak buat cuma kan. Jadi bahaya itu dipor kita mencuan, hawa kadang kenyam jom kecinglan. Ibril Tuhan nak keleng sodong jom kijakan kita berpihak. Baru bagi wan coba jom diam jom jingai. Haswa menurung apa jom temple kedan ke gate. Nakmat jom teh jaga menurung coba jom temple. Hak nampak ha Jerusalem. Shwa menurung syah temple ke shnaya ke temple ke crowd ke bala teh dan Solomon. Haswa menurung coba jom ke temple. Ke jaga dalam ban hak mat jom temple ke dan ke gate. Bagi beliau hang teh hak jom ke gate. Kia dir, kia thir, kia bujli. Ya kapisa ringkat begitu kemarah di joki. Habis tuan saya kena macam berjingan. Tuan roban kenya, ya kijingnya, kita berper di joki. Tuan berkenya, ya kijingnya, kita berper di joki. Dan lain joki kita bongkar dengan duhur. Dan lain joki kita bongkar dengan kenya. Dan orang kata dah ini beri nama tuan lain kita berper. Kimla banyak berak ini duhur hati joki. Kimla banyak yang kita kenya. Hak jian di joki. Kaya kita kile tolong kita pisah. Kamu deh kalau bakalan. Bagi don kita giat coba. Pada coba juga deh ke Palor, ini coba juga deh ke Jingkir. Kemudian ke Temple Jerusalem. Kemudian kita cakap bagi dia kamu deh ke bakalan. Labuhan yang dia cakap. Kenang bagi beliau, kibomdon ni kilangnya, kibomdon ni kiling korbannya. Kita ada pisah kentir kata. Bagi wan cuma room supaya kita Temple dekat kilangnya, dari Jingkirnya joki. Ada kesusi dari ini. Berfungsi dari ini. Hapo jom kita lenti bandung cepat coba temple. Hak cakap bandehok yang dijintir di joki. Kita rasional kita pada dor coba lampnya. Kita rasional kita pada dor coba wing gol. Ada berfungsi kelomban. Bila di bomhok yang kita dijintir di joki. Bila di bomhok yang kita dijintir di joki. Baca lumnya kita pisah di joki bawa hikmat juga tak tembul di jom turai. Kira rakyat lagi jing pisah di jing lom juga hikmat juga tembul di jom turai. Turai lawan lom support juga tak tembul shem. Yakin nongnya pensbai. Bagi nak berani syamna. Bagi nak diri kita di paru kita bagi bring bagi diri kita di paru. Bola shem anda. Bagi jimle di jom kibaro. Kaya kita turai oleh kolom. Walaupun kelem yakin me di jom kibaro. Walaupun kelem yakin me di jom kibaro. Ya ke yeng jonga ang khot ke yeng jo bijing duai bila pelong ya kakak keren no tu
Lada kata ke cakap bagi dia dia kedai kemudian bagi dia boleh try beri ke kerana tu. Kalau orang nama orang ini mana? Kita lihat bomba hai ke cinggi dia dia ke joki. Kata kedai ke bapulong ya ke ye ke try ke tempel ke try. Nama dia kata ke jinggi ke joki kita orang ya kum kata ke jingai sekemat ke tempel ke try. Mari kata bisa bagi kalau nak kali kita kayak gitu kita lihat kayak gitu mau uturai wong ya kata bisa mau jobi wong kata kayak gitu kita pergi clear ya temu gitu uturai la hot ya kali yin itu apa yin itu jing duai ya pulau keren nongku ya kali yin duai itu cuma uturai kau orang kalang sih jing Kristen itu cuma jobi kita nggak hak Yesus ya kali jing kai Yesus Kristus hak jing itu cuma kami mana sini Hagijin mujuni kabangi malah kasih. Upol open shine uang ni way. Pilang ke temple ke jauh tengah Yesus. Nilang ke temple nilang ke jauh shong ke jauh bersin jauh boleh. Uang shong apa jauh ke jauh pi. Nama uang Yesus upol try shong hagijin malah tahu dekati jauh Gabriel. Nonton Lukas uang yang dia jauh kecil dan ikan dia stol. Utrai shong hagijin malah tahu dekati jauh Gabriel. Henry utrai shong hagijin malah tahu detektif jom play. Usong kata ye mo ko kolon tay mga nabi katanto jom. Bol pen show ni wong. Mga nabi ngilong katanto jom play. Day ka bijak ni sumi ko ta kolon. Ya katanto jom play la ka kriano. Ya katanto jom play. La ya peno ay isbay. La ni eri ki bom hop. Hay jim ko mala sumi jom na jom play. Kali katayo wong yang sa sisiin kali katayo jom bijik pala katayo jom bijik tamay ki jom kat ki jom na jom pi kada ko pa pili kali katayo rosio perkat kali katayo na kali katayo ko jalan ki jom kat ki jom na jom pi ni jim khmat ko jom kali jim ko jom na jom pi kali jim ko jom na jom pi kali temple ko bersih ko usong memang kata kai ko mga pi di mana wat ulong kan tu yang kali temple jom na Wat mulai ka jaga begini dia kajaga banyak pensbai banyak gay tu try semua lagi tentu tu try kuat yang lebih bagaimana tentu lagi berkuat apa subah try lah shong apa juga try ulah shong apa juga try unsiem ke jingtengan apa shong apa juga try unsiem menuju bagi tempo kalau uwan shong dari kajaga try ulah shong serta Kajaga utrai nak bersong serta hapo cuma berjopi. Karena orang belum tentu yang kita tempoh utrai. Kalau kadu, negeri the gospel cuma cies kenal bahan boy berpelangi dijumpa kat cuma hadir mengakuli yang dijumpa. Hadir sih apa Yesus, ular rumah kunjung siapa jaga temple, bola berkuat jaga temple. Bola jaga berkuat jaga temple. Community bumi nona punya Unya ini bahaya bencana apa jom kita tempul, dari apa jom kita senang, kemudian kita tempul tu kau. Anda ulah mina have step ke babut, berdekat ke bakat kran. Dia hawa one patch kita senang step, one patch kita senang step. Ulah small kran, Ulah ini awal bim bapur hawa nanti, ulah leh hawa, dia macam sherry welu, ni tangkis lah, ulah onte uso unum longsho kami lanu uso unum longsho kami lanu kumne ru ulah ya terkong uta udi dubur kejikai balai kamu kuat berpelan nagani katayo bakado kejong tuan Jesus Christ nagani katayo bakado kejong tuan Jesus Christ Kejinglung kejogo sa temple kung sa Jerusalem kung nongjo. Kejinglung kejogo sa temple kung kuat mereka. Baru mino ang tao community na ondon yay kababahang ni na nakakasyon kung lalit badong. Wala mino na nakakasyon. Wala smutran halo tatata. Wala mino ta bingdong boro na mino ni osano na original gislag bajernam. Udah selalu bajernam. Udah mulai kapal siswa. Henry no papai tu so no yip tu so no tau dia. Mushin kalau tau dia, ulah dia ubalengki bangsa nasiso. Kajibut jom ni pasi mujiz wala hari kot makat ada.
Udem nombor yang ke jingem jo jiu. Udem nombor yang ke jingem jo jiu berana ke smi ke menchwa ke Jesus Christ. Uso keslan benom keslan kejong tau udem nombor ke tau yang ke jini tenat yang ke jini pu ipian yang ke jing leliam le rupam ke joki ko kita bak man jisim cha ke jing leliam jo leliam jo ke jilai ke joki bertuju ke jing pu ipian hak liam ke baik hak penbin ke penbin ke jing dan spa ke jing dan po kata kali ke jing ibu jong tau udem nombor ke slide jo so wo try wa Revolution na so lalu yang berapa itu dia udah ibu long linki kecil long linki jom dia tahu yang kecil long linki jom hijau di kultural hari sini cuma kecil long linki jom ki bagian sana seso kata na dan hari sini kata na syagri oblay kata na buat yo oblay kata na snow yang jikai hendrem yo i yo so jom jingkla hari jing jom bi kata kali ku jisu doi anjana i yang sok ta jingla ka jim ku joki nama kata dam jisu ugo ka jing tem yo ka jisu pur buang selama na do ta pir long shu sa seso tu ne mo ble ula bu ye ki ju ke long ka jing ku yo ka protei bro ko ula jing ke pang ya ka jat real joki Israel ya ka jat real ki ju bahkan long Bagi long kita di brio lagi jatuh dia ke long ke jingin kuy aku hey dan rey kimsi nasiso ke jingtem ke ngat aki jisu on nado mata kan long show onum so show uni dia nombor onum so show uni dia nombor pipan siapa jingin ke jona jopi na uni dia nombor uni dia nombor nak mentau ya ke jingin Kristen ke jona jopi ini sini jona kita bon ke Kristen Kau ibu ipir ba kecil di joki. Kelaman roy spa, kelaman roy terhai yang yo ko. Kelayo ya kagam di jam kelayo ya belah kesini. Kelayo ya terai kita, kelayo lu dalam serong. Oh kelayo ibu ipir ba kelayo di slide berjengam, pe ya kecil di joki. Oh di dalam yang kerten di kot ke kerten Kristen. Di kot yang ke kerten Kristen, tapi di kot di joki. Di brio di tuli, di pilok Kristen, di pilok Kristen. Barat ki om ngilong Kristen. Baik ini gue kecil palang berjumpa kemana? Ya Allah Yesus nuat so, uruskan man, mengisi dalam so, nata kau Yesus Kristus. Kita cium orang ibu mana? Kita ibu ibu, kita bersenang di jangan. Kemudian bolu jo kiri para, kita kau ini bilang ki Kristen, kita kecil berjumpa kasih so ibu. Kita dalam hangga balang. Kila le jia seng kira syakri oblay henry kingdom jing san dam kidaru kimtip ya jige Kristen go kidam kimtip ya jige re jong ki baru blay kimtip wat jige re jong ki baru brio kim nang mata ban burom yo blay kim nang ban burom yo baru brio kimtip ke kita baro ke jing jong ki kolong thik kum kato na kum to ban le mo super halo jong bom dan lu boi tha le ban halo jong ko lali halo jong juria ko khna boi tha mo bi Kasyak penting kat sama kaman. Haba be kan syakaman. Kali ko makhlem boy ka kasyak niat syakaman. Haba be kan syakadian kali ko makhlem boy ka kasyak be syakadian. Haba be syakadian masyakat unjuk kasyak be syakadian masyakat. Haba kalim kadal akalong kalim ko makhlem dan boy ka. Kecil jika bun ke Kristen dengan isi boy ka unjuk. Kilom ko kalim ka makhlem boy ka. Syak penting. Itu bun ke kijingkai kijing bertami kijing yang makna kijingkai ke makna lalu kemudian kita unjuk dari kijing syarong juga kijing rimpa juga bertai kijing syakring harga kijing semua juga bertai kijing syakring harga bang tadi kijing syakring harga kam aulia kijing syakring harga keleno yang boleh mensyakri yang boleh kijing syakring harga keleno menduai kijing syakring harga keleno menduai yang boleh kijing syakring harga keleno yang kijing mengukur kijing kejanai kijing syakring harga keleno menjim kijing juga kijing kami kijing syakring harga keleno mensyakri yang boleh berfaham berpikir kita kijing juga pun di Kristen yang mengisi Kejimut jam jing seso, kami temukan tanggal bila orang rakyat ikhway syukur Yesus. Hoi kita beri mission di jumlah yang mana beri. Hari kejim temu jam jing seso,
nur kunjo hadu pisan na jere jo pri Yesus. Hadu kanu pelasan na jere jo pri oblay. Hadu kanu pelasan na jere jo parme. Hadu jere parme. Hadu kanu pelasan na jere yo oblay. Hadu jo pule, hadu jo shapri, hadu jo mani oblay. Kiran bon ki Kristan ni fi. Kiba hadu jipe ki ipo ki biam ha. Kila pet kila biam ha. Kuma kina mahapsyo. Kuma kina brio. Kuma kina kita Kristan. Kuma kapan siya? Hooray. Nakuha ang buo ini di maham ng Jesus Christ alone. Baik, yung anak ng Jesus ang wakat ang siya so na namin. Baik, yung Jesus ang wakat so, yung ilang magkandang so. Kini kilay tuli. Kijing kay. Yung ang palang na kanilatayo makado. Kujang tuwa ng Jesus Christ. Menmawanhum sa Jerusalem kumunogjo. Kikalong kikna. Kihap kibaret. Oh, kaya perta kaya yaro yung Jesus. Kilong kami, kilong pa. Kirama ko ang nakapor, kaya yung mat yung Jesus Christ. Kaya perta yun. Kaya kigat ng ta. Kibriw, kibakot. Kiriw niyang, kirikit niyang. Kaya kibamman. Banjaro ang ay burong yung Yesus. Kedatangan ka tempel ke bakrau, ke itenan, ke badan pulang, ke badan nam, mereka ke tempel lah pulang ke kakak keren nunggu, ke jaga aja bijing pens mai, ke jaga aja bijing le, ke bijing suko, ke badan lu ke manusia ke jangan, ke joki, ke kam ke jangan joki, ke kam ke suko, ke wampel sohai, baik. Pada waktu Yesus minok nak nak senang, harus ni kubut, malai pak cidui ke jaga berpendet ke jingmu, ke jingka, ke mission ke jamu, jam mau tahu di uso, kumsum na doso. Bahwa Allah menjing palang ni kecil kumsum nak jumpi kumsum. Lagadai the story jumpi Israel. Lagadai kita kecil itu karena jumpi Israel kumsum na seso. Ini kalau Allah menjing palang ni nak jumpi kumsum. Ada mana pi ngilong kumsum seso. Kalau ke kau sutin, kau social care. Kalau ke kumsum kau sosial betul. Kalau try wana kumsum uang. Kumsum siap so. Lalu kilong kumsum na seso. Kecil. Kejing itu kejung apa? Kalau ikut yang ini kejing keren dari kesini tahu. Tuh nilong syakri kejung baik. Nak tahu jangan ikut kita orang apa? Kita iya susu, yang keren susu. Kita yaro, ibu nak sentor berapa kam mana kejing keren kejung ini. Nanti nilong kita orang yang tunjuk. Kalau jodoh kalau mesin kejing cuma tapi kerja syong kejung mesin buku kejung baik. Nilong tunjuk bersih kejing kejung aja beri ke mana sini. Kita yaro sekarang lagi kejingnya. Kita bantuai, kita bersyukur oleh, kita mantap, tapi kita berjuang untuk kebenaran sih. Tu boleh berku, unyaranya tapi, bagi katayo, koridor kejung ini dibanding Yesus. Katayo koridor kejung Tuhan Yesus bagi kesenangan kejung. Kalau katayo koridor jemir kejung, kalau ni orang pertama yang kejung kejung. Boleh berku, untuk kebenaran tapi, lewat ini kejung yang kejung baik. Nanti belum kejung. Try ay mo yung message ng Singapore. Unyo ang halang yung katiyan ki jami hapren jami. Try ay mo yung puli katiyan ki jami. Unyo jikai hapren kasmi gumanta. Ya baru atran ye tulong di dekat jawaban. Nalu kilama ablay bi halu kilong bi sama kihap kibret. Beong may sintor jang kita ke bret pa kilong bun. Natunjanayo yung kijiro yung Yesus. Terapi agni kujiru ramah jawaban. Ninyaro yang Yesus kubayaro ini kihat kibaret. Kibamtir haban berhukum meniro. Hari kibajaro yang dia terapi daftar donor komersi kujoki. Kilong kami, kilong kapa, kisama kujo terapi. Menginyo yang dia komersi. Banang syakri ini, banang buat ini, banang Yesus kama banang bor kibamensi. Minala atrabi yung musim jogi. Bona pun coach show. Ya dono ke musim gym jogi. Bahani gym jogi ke balang temple ke jom try. Kalau temple ke coach. Ko try la pun show. Ko try ura pun slot la ni. Ko try la pun tin yang gym jogi. Mina nyai ka dan do. Kibor, shibor. Nyai me ke bro nyai me gym. Ini ku ye ke keteng jogi. Lalu dah sikit